Bambe dukayi. Kamariza ngo bambinjira school fees. Ntichomba kubinjira fees dokubasa kwanga. Umwana reka kumwisomwa. Ngano tutakagire hare. No manya bintu byese umuntu abyo tubonera. Mwana nduganzo mwirwara. Okuncebera ngunyene mwabarungu. Haza munyene mwabarungu mwana ngundu gabihimba yakanyama. Ekitugu. Ebyenda mwene bintu nkebyo mwana. Rero no kutoroka. Niza kutoroka. Hati. Wanderese umugomwana bamubinjira fees. Nje huru shuma. Bwabuduka. Nandiyo nangwa niza kujya inyama wakuca. Ko waterese bakabanka nange bihimba. Ebihimba wabireteroha. Hati ya esete zina niza gure nyama. Muzeze naza kongeraho tukabasa kugira ki. Kushashura umwana fees. Ebihimba wabireteroha. Noho kutakuye ebihimba. Ndu doctor yanchebera jangwe na jirise nyama otebihimba. Uruka ry'ebihimba bya nyoko. Ebihimba wabiretero. Haza. Aho binja abantu batakubaza kumenya ibihimba. Yesaya call me them Swaganet promoter, of course, the number one promoter of Western Uganda. Nkabagambira nabajanga umushana ningashi banyachitara film stars. Nkabagambira nabajanga banyachitara film stars nabamani munonga nabagambira ryafayo ryabo nabagambira buri kimwe cyubakwataho nabajangwe shaya yashikire bakakire kura amazima gargo nimuzakushemererwa mbwenu bakazo mu bagemu aho bachitera abantu bona basigara ni basheka basigara bashemerigwe wanka bagambiraho kandi kintu bakire time kumara mu emyaka eri kukikumi mu kintu so norango kintu bakikorerire bachiteka amamani so eji clip nojeba nemo mu clips zikumezera trending kandi zirabindi singa yabareba munsi yona abo kuba abana bazana bamani kandi kintu cyo bakozire bakakikora kandi bakakikorana bakimanya no basa kureba acting ujo tukunka shaba kuruja ngo bazana nko mu rujungu n'abamerika kabakarebire film nkeji bakarira no kurira so iwe no basa kusubscribinga wano ndakuba no manya binje kubakwataho kandi oze na channel yawe abanyashitara film stars nayo subscribing Nyodi ya Mswaga ni mbato kwereza kandi kumanyisa ejya kabi munonga so iwe wano nda promotinga nyiziki yawe ninga talent otakaibwa ngunogama na nyana ambazero mushanji 5220 mbase kupushinga ekintu ntishitambuzaje kandi Mr. Mushana ntukora muna wombinte mwene mwenka YouTube nebindi kandi n'abantu bamane munonga iwe betambaga yawe miliyoni zawe 10 zibasa ninga kokora ganire nabo wagamba nabaho nimbana muchikwasaganya no kirebera kimwe ngumbuye no kuzana ndugwe murimo kandi enkito bazikire muje za Western region ankore yona kandi okujanga ubigureho batandike kuzo mu mabaga bachikozira abo kushaba kwanyu kujanga umushabire munonga respect mabunu respect bataza respect ngeno ko inamazina minji ngambe kindekeriha konka mwe bari munonga kutamuze kintu kandi ijuka hano nda films mushana ine dukaha omuri Mbarara Bus Park nuno basa kwiyama ibintu byakabi film zona kutandikira zira nesa zona gura computer kandi na aba R&S inamba nayo tera mushanji 5220 gura computer y'amano mutawunaha enunji munonga laptop nko mwana bareno bagaruko mu mashomero abana bareno bagaruko mu mashomero basa kubona laptop nunji munonga umuzigo i5 billion no funa laptop nunji munonga so iwe takatina teba fere tarimo kufera tarimo banyashitara film stars we salute you kandi aho ngambira channel yabe yo nezo mitwaro nkejo so mbase kubonjera subscription kandi kintu kibase kutambura Jimmy Arts niwe yakwasire video kandi Jimmy Arts we bari munongo mirimo gwe no mutezwe bishani wa mani munonga kandi hata kuza kwana kitera Mbarara kitera nkai Jimmy Arts big ups kandi ruhanga kongere kutera ikintu cyongere kuza level ya mani munonga big ups DM Swaganet promoter nkore media remember to subscribe share tutambuze